Kasee makoti ni maukoba ni kauka itembea na makazeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu pandisa nguma itepalasie Kasee ubungu Kasee nkulu Kasee Kasee kilungu ne Kasee. Yani we akuwa bina aweze kazwiti na muzia ide binda ila roba asiana na bukingi na madhangu ma nylon tuweza hatu mema swali ma nylon ma sabu muda utaandikie dhangu ayo sema tuko ni maswali azio meke wana kama mtu ibanga epasa we mbua kwetelo uone season ya mbua wibite la town oyu ya mbili ile mbua wisisi omdela meitembete mena nzu enzeo mwa meke swali karibu we aipendo bako ndio so bakasa nomba ogo so bieta wese we winge bie mwana nake gusubwa ko mubatie kana we bya kuno katuni ku mama kwa takana no kakuno no katuni na ku kainambia ngoise sindo isi lakini tio bato kida we naituko niumeto twambesa syake kundi na siya kani sile bai dieto tumweti wi dieto endete haini mweka nesa kuicha mwingo ya we nitio kwa ya kingi cha we ya ku alafu ndo tete zaini ai nya makasa wakoba that on and that there kom akatwanza nekango tabi we wale ai kinea ona go ukanyujwe ka umete moko we wale ai kinea angwe kinea lakini tiongola tio ne maende yambe yuja keli ni ona no yete langa ni da ne kinedeti yuta inete Ngereza. Ningatio wa kwa neve. Ndisega na ona ndisega na nelume bana. Niki. Ywe mutie katanda kwa tande sunduke kana wa. Kana tikake. Nditinde ase kake. Ndaye kana. Sumo ne so mutie kona ndi. Ndinefa nisiso kale bana yoke lai. Yumundu dosu ni kata. Nyena kwe yai. Nyeka kwa ke kukokelanya kenede usuwa kumamba kenede na nyeno nikitaye bo ndenda nikala muno katambene ichoke tumine kala tanga jona ngendo mina mole na muima eko mina na iwa moku iwa ndo mini wendete ulo kati andu makati ndama bonete kuungu anete amana kuuma baby show ayende na aile ate kana ke anaku nekeda ndo aisomana kana ka ndo iseka yone ka ke saone ka tandisie kaye kalebu obo baenda no bwekete baby show no yetwe chu ngingwezu ndikwete masafu ndikwete ke kalebu nona kwa kui nitia bano lakini umuntu wotia sayingine tia sister kwa mama utume ayi lakini ngweso mukine yande bailo mukine yande nitie na ndidi na muya mbete muthuko mibwe nini ebako yakana mbya ndenda muthuko we muyo aku eka ukalumelele ngoni kalumelele ngoni tena ku ya ita kana mshene nyingi nimeenda kuangalia mtoto na ukikuja umechelewa nitaambia dada enoka kilomoke weze to tutiede akumuno endoka mutavye mukua wake nyona ndise endoka ike kana bimbo wewe mtoto ai moti weke akaisia tutikatika ikondo tuikalande ai mundo ukona mushene mingi enoko kana kwende aku no uko takuya kana munda je kana tuina kana baya nzumbuye yewese dino la webona konizi kona kwa basiana na vampire koza ne kwa kanungite mai yana ka umyana athari chake vampire kala ke yetu na kapangulo nesa ai na yudi mino kapangulo o akale na mino kapangulo munelle kudango byoyu nungera kana nego ndio sahi kwacha ngaka bibi ndayeto olonjinga maeta Aise matukwana wekero nenga attention
Wewe utabiona kana koka. Attention yenda akula kwekana. Ali to balance. Kwani tinya kana kala ko. Balancing equation. Kwani mana me amezo multitask. Kana wewe yeye moti betask. Wewe betask uwezi kana task. Jumbe dini ya masae sasa na hiyo. Ne yakatabia denise membe kana. Baidima ya nyakana bune niko. Bora twana twekutia ino toyekana kuona. Aiwe. Mekale akobu. In fact you naendete uyu nindi ndena haraka. Aiwe kala kawe. Nundu we. Yuke kaya moba mwongo moika hata manenge ke makanenga kwanza nake ni atumanie wewe yona ndio maana yeye wako demba mo. Najua yugana katiete nyaka sembete musetika beno kyaka wewe kwati after all isukulu nitiwa ndide na nyangana niweka lakini musende obu anayefanya wewe musewe bana keno lakini nondo nakwa ngita atibia yule loko yone pendo nini nebikai manye nuwete ndiye dange basi ana wewe uwie sio abingasa ndiye bana mwongo mwange yake kitie mwongo lakini mambo anaomba na kwa ngona yete na tu ayana anaingane akana ama nekusiana kwea ukwea ikwe kwebinanga at least mwikwata kakatatu kakatatu yuku kate ya nete pendo na kukate ya nete pendo kaje kidia kaimina unilete kani Yua ka undi iweta ketha yuka ina kwa mona ndiye zene za bai. Wewe wobi wo masi. Mwige ketha ndio ndete chai. Eno za kona. Yangu tabia nitiwe kana na yue. Na sengai. Yukambi kaya ekangu tabia. Na kwani niyo mimi nani? Na improvise. Nundu genda katinda kakwate iwe. Na kwatilia tu moko ubiloni. Na tuobe anisia bubu. Kakwati ya bilo ukakwati ya kajigwa kakwetwa omundu alafu na kobe ya munyonyi ka bindu kangu kashogo kakiweta kionga inya kakusha munyonyi ya kusiteneza ka koma nyata ka umela ko yange itini anenda ilikile nomba ndogo ta mwene yangu tabie wese binda jitu yate ni nona kwa mawoni na kwanza nyendia natia nini nyako ile makibalua tobe ya mutini ibeti susi ogana siana nikira kamwe ye yukalaga tesi uthina itu mena na ege mena kaibunguje ko thininya kaikwatelirwa mutini akayobe wa bubuta kakwetwo ninya basi kekegwa awo takakwetwo ninya mutu wako mwa ikisema kayegwa no tainyoka kuita takometa yugezo stoko wa muko zithi odumanie aye tina atumana batukwali kusia atende kumina masia uniketa uningi osile uti mwetu wo maba kauti kabese ndiye ndonge naku we ndio beto malesi onde mwiti yosane na mwetu akatwawa ngala nelenge nditoma kwito yaiwe motu me ageti kila akango tabie wewe ndongela twana nyengetwa bama kwanga matuma ngoma koko kwesi akana matume lakini mai ndiye sote kana sika kele wasesunga wakangweno kwatiela ndiye onandika ati anu mwete awekana na ina usuna apya namutia bwedu nye ndiye ndo mane ikata namutia nyabu olika ikone o ikata aye mwana ntike tumipendo kwa mwili uyate aiwa tawo na kwa mwene tumia musite na ikilomo kila musi ngeda niti adweme oleo mana yuneke siyo tiwewe nobo yewe ikine yenge ado maelo mana neke siyo newewe kena kana kenede nenge kana ko kaida akela ndikite ba tiwewe kainya kati we kunede after roka kose sitwa yede tiya na nyaka switi kilia inevyo chapter 3 kwenye ndo mako na mena angedio banini chapter 3 kwisha nenda ngutabie kangu ngutethie time mundu ume yeko na maneo be asiana bamba yo munde kila none watiwa yuko unaku nikito kutumia tutorial la nanda onroad ekawe we bange ono ni mundu mukona ti anandikio muthuko myo mundu na after 3 days atia ni gwa kana akona owa angwela we
mundu ditikila mundu no thoko na isi akona nyaka switi wese o thoko kwifanya uvuma switi kanye mimi ku mwana ucio atana Mose waku ko yaendie Davi no mwa lakini nya wakwa no loma waende no mwa lakini no kwisa kwata laini we kwa gane iye ona simondiye bumosi ndona akua nende ikundini okero ine twaita mbesa iketheti andu twaita mbesa iketheti aye niguo we ninguka no we leo mbona one kwacha niba oka we thia nuite kandi ketha nya aya ngethe cia kana kau sawa umejitasu akalla mundu ba tegedise kana na ngeta wa fast gon ku ma kwangu saitala ngumu nundu ti kwachu fasting sasa ode mo fastire mundu ko uma mondani wewe weteza mama imbe sena sasa ipo ndio kana nye ndio mubata mbola enye ndinasa muikabinge neketo mwewi ate tisawa neketo mwewi ate ndienda muyifanya emobinga na muyobinga nyaba kwa engobinga no ngina yembe le ati rojuje nene nene ni bana na nondo ile nene ule mundu ngebe wakwa ni kwa ati tiyo ile apenda ngatida abane bingete na ibongo doko mawe ya mumu wa mundani pateta letu after all ushirika wa mundu nanga ine mundu nango yake uko wayo ukalasimida lwa ku fast ni fast ta Mom, hii hapa si fair. Tuko prayer and fasting. Ama ni prayer and feasting. Oh mama. Sijali. Mama si fair, kama unakula nitakula. Wenda weke hata. Na biki Rwanda weke oyu. Nataka kula. Ngama bawe wende bawe bombe ngesi ya maisha. Ngama bawe usiasiendea kula kumela kula. Kwa unwe wena yembe yitiwo. No. Sijui? Ule inayo no. Sijui? Wewe don't believe it. Ule ndote mweka vyo pedo. Niwa yake je. Na ngila sendi mwe ya umanwa ina asemo fast ye. Mundu hata tona na kido. Asenesa na tona nacho. Niwega. Mbola ni mundu nanga hii, utangi yo ni mundu nanga hii. Angola yake. No yoga ile ya kwetu ile. Tisawa. Mungu apea hii. Isayu ni yole ya kujibu. Isayu ni yole ya kujibu. Ikalo sieti ya kubala. Tudo, kwesi kuino kwesi pita peko. Ati
Kasee makoti ni maukova ni kaitembea na makazeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu pandisa nguma itepa lasie Kasee ubungu Kasee nkulu Kasee ati Kasee kilungu ni Kasee.